singakanani ngobekeze Ngomisithazami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo uMseleku lo okhulumayo niyamazi ugogo uMseleku ukuthi unizela neindaba ezimnandi kanjani nezakhayo nezinhle ezenza zonke izinto zeni zilunge ngoba phela uma ngase kuthiwa mhlasimbe asingayikhuluma izinto ezizokwazi ukunisiza okusho ukuthi indaba yethu ngaba yikho ngoba kufanele ukuthi sikhulume konke ukuthi cha noma sizonisiza ngalelo likhambi kodwa sikwazi ukunibonisa ukuthi cha bo ake uqale la ezinye izinto uma uzozenza kukhona abanye abantu abayibakhale ngokuthi uma bethathe imithi noma ngabe bethatha intoni athi umuntu angisetshenzelwa ilutho nje mina ngisho ngawuthola umuthi awungisebenzeli awukho umuthi ongasebenze kuthiwa nje umuthi uyasebenza wonke umuthi ukuthi inkinga nawe ekhayeni lakho kusuke kumele ubheke ukuthi kuclean kunjani ushanelile yini egcekeni ngoba kumele ushanele igceke uzikhiphe zonke izibu ikhiphele ngaphandle bese uthi mawenza into zakho zibe seziyamukeleka ngisho emsamqobe ethongweni zamukeleke ngoba ayikho into ongayenza uthi uyenza qede kanti alideke lakho uqobo alimukelekile alizamukela izinto ezizongena ngaphakathi kwekhaya ingakho uma ufika kuthi uphethe into ufika nayo uvele endaweni ethize usuyaqela ngoba bamkhulu ukuthi chabo nanti ikhambe ngifika nayo phakathi kwaleli khaya njengoba ngifika naleli khambi phakathi kwaleli khaya ngithathe kwaNosibanibani ngicela ukuthi leli khambi lisebenze njengoba ngizosebenzisa nje phakathi kwaleli khaya ngicela ithongo la ekhaya lihlangane nawo wonke amathongo bakwazi ukuthi babambisane leli khambi lisebenze phakathi kwaleli khaya libe ngumgadi phakathi kwaleli khaya ngiyacela ke uma ngabe ngikhuluma kanje ukuthi ningilalele nizwe kahle yonke into engiyikhulumayo ngoba njengoba ngisuke ngikhuluma mina ngisuke ngisiza nina nginiyala ngifuna ukuthi into zenu zonke zihambe kahle njengokuthi wena ekhaya lakho akubetheliwe aliqinile ikhaya lakho kodwa izinto ofisa ukuzenza azenzeki noma uthi uyazenza izinto ziyankinina ekhaya zenzeka kakhulu kanti uthola ukuthi khona ezenza lokho izinto ezenza lokho ingoba ekhaya kubetheliwe ingoba ikhaya liqinisiwe ayikho into ehlula ukuthi wena qinisa ikhaya lakho bese wenza izinto zakho zonke zihlangane zibe imbumba zibe imbumbulu yonke into yenzayo yakho ibe imbumbulu ngoba ubikile ekhaya utshanelile ikhaya lakho walibibile amabibi wawalahla esikhotheni kube sekusala ukukhaya lokuclean phakathi kwekhaya lakho ayikho into edlula lokho ukuthi ikhaya lakho nje uhlala emva kweminyaka emingakanani noma emva kweminyaka esi5 uhlala ikhaya lakho ubethele liqine ikhaya lakho lithi ngqi lingangeni lutho ngaphakathi kwegceke lakho konke okunye okwenzayo ukwenze kahle kwamukeleke phakathi kwekhaya lapho uyothola ukuthi kwesinye isikhathi nomuthi uyahamba ufuna kodwa usuthi awusebenzi kanti umuthi uyasebenza ingoba ikhaya nalo lingcolile alikho clean lifuna ukuclean ikhaya lichelwe libe clean ikhaya kungathi ngisho umuntu ozofunda ngomuthi wakho ufuna ukubona ukuthi uyasebenzani azowusebenzisela kwakho ngoba yini wena kwakho kulula ilezothi menze nomuthi wakho ethi awuhambe uye la uyakhona uvanuye kwakho ngoba wena wenza lutho kwakho kulula kuwiki kwamanzi kuyinto nje ukuthi umuntu noma ecela ukufunda into zakhe uyifundela wena ziyangena kuwena ngoba yini ikhaya liqinile qinisa namakhaya aqine bakwethu ukuze kwazi ukuthi zonke izinto enzenzayo ngaphakathi kwekhaya zamukeleke ngisho la yithongo uqobo zamukeleke ngisho egcekeni ngaphakathi ngisho into ofika la ngaphakathi yamukeleke ngoba kumele phela ukwazi ukuthi zonke izinto zakho uzenze ngendlela zilandeleke kahle zibe seqinisweni zonke ugogo uMseleku namhlanje njengoba enitshela lento uyaniyala ukuthi cha lungisana amakhaya enu alunge ngoba ezizinto ngaze ngicabanga ukuthi azenzeki nitshele nokuthi khona izinto ezenzakalayo kodwa eziphazamiswa into ezithize kanti cha indaba isekhaya egcikeni ngiyacela ukuthi ke nilalele ningifollowe bakithi page ami uYouTube ku TikTok ngkhona ku Facebook ngkhona ngiyatholakala nje kakhulu nenamba yami iyatholakala futhi uma ufona uthola mina uqobo ngoba ngisho ucingo ngabe 12 nje omunye kodwa ulibamba linike mina ngikhulume nawe ngiyatholakala futhi ku WhatsApp
WhatsApp, uma ungu-WhatsApp ubuze okuthile nokuthile, noma ngeve ngumuntu ohlala kakhulu kona, kodwa ngiyangena nje ngaleso sikhathi ngingenele ukuthi ngiphendule abantu kanjalo ngiphendule abantu mase ngothi okay sebaningi abantu ababhalile, ngiyabaphendula njalo ngibaphendule, ngiphinde ngiqhubeke neminye imisebenzi yami eminye engiyenzayo phakathi kwekhaya ngoba miningi imisebenzi engiyenzayo angikwazi ukunakisisa. Ungathi hawu mina lo ngibhale ekuseni ngizwe ngiyophendula emini, usuke uzophendula okusalayo ngalo futhi lolu suku. Yikona ukuthi-ke uma usungakaphenduleki sukuyisikhathi esingakatholakala sokuthi uphenduleke. Ugogo uMseleku namhlanje uyabonga kakhulu, uyatela ukuthi nimlandele emakhasini wakhe njengoba kade sewabala inamba nizoyithola. Njalo ningakhohlwa ukuthi mhla ka5 no6 ngizobe ngiseGoli ePort Grand, eminye imininingwane nizoyithola. Thokoza Makhosi kakhulu, siyabonga.